Ljudi, vidite ovaj raj na zemlji, prekrasno je, sunčano, ljeto 2023. Gotovo mi se nemoguće prisjetiti jedne od najgorih epizoda u životu. To se dogodilo početkom ove godine, 2023. To je bila katastrofa sa hidroizolacijom, o kojoj vam mogu ispričati sad kroz ovaj video. Pogledajte do kraja da vidite katastrofu od hidroizolacije i konačni spas. Dakle, sve je počelo još prošle godine, kad je bio jedan dečko kod mene doma, poznanik, prijatelj, kako god ga zovem, čovjek od povjerenja. I nešto smo počeli pričati o mojoj kući i kako treba napraviti fasadu da bi to bilo to. I onda je on rekao da moraš napraviti hidroizolaciju prije fasade. Ja sam rekao, pa znam da, nema smisla kopat. Nakon što staviš fasadu, nema smisla kopat oko kuće, jer ćeš uništiti tu istu fasadu. Pa mi ti to radimo. Ja kažem, ko to mi? Pa ja i moji kao dečki imam ekipu, mi unajmimo bager, to napravimo. Napravili smo već 20 kuća. Ja sam rekao, ma da, šta, znate sve napraviti? Da, znači otkopaš kanal oko kuće i staviš dolje batudu, drenažnu cijevu, to zatrpaš batudom, oko kuće ide kao dvostruki sloj ljepenke i sve, znači po PS-u ide i stirodur i čepasta folija, da, sve to radimo, točno tako. Ja rekao, ajde dobro, može onda, radije ću dati lovu tebi nego sad da nekom dajem sa strane, jer ti si kao lik ovo, znam da se trudio, snima svoju firmu i to. I još mi je žena rekla kao, pa možeš nekad i platiti drugim ljudima, zašto moraš sve sam. Ja sam rekao, aj dobro, neću, nikad ne bi iskopao jarak ručno oko kuće, trebalo bi mi zauvijek valjda. I onda ću ja kao platiti njima, pa eto, neka oni to odrade, zarade si neke novce, ja ću se poštedjeti bar nešto vremena i sve će biti super. Takva je bila ideja. Dobro, tako smo se dogovorili, on i ja za cijenu i kad će početi radove, bio je dogovor na jesen. Ali nikako se uskladiti s terminima, stalno je nešto, ne mogu ovo, ne mogu ono, bla bla bla, uglavnom otezalo, ja sam za Novu godinu otišao u Berlin, otišao sam u Berlin i nije mi bilo koji tjedan u Zagrebu i samo odjednom stigne poruka, evo nas s bagerom tu u dvorištu. Ček, kako ste tak banuli? Pa poslali smo ti prije koji tjedan da ćemo doći na ovaj datum otprilike. Ja pogledam poruke, stvarno je. Dobro, ništa, radite, budem ja starom javio da dođe tamo pomoć ako treba šta. I stari kaže, evo došli su, oni stvarno tu rade, bla bla bla. Bio je sunčan dan, ali te večeri je počela kišurina najgora ikad. I tu počinje teška havarija, baš pakao. Stari me zvao za koji dan jer je morao ići na put i rekao je, ovdje je užas doma, kuća pliva, poplava je, cijeli stan dolje je propao i katastrofa je općenito oko kuće. Njih nema, ne javljaju se, nestali su. I tako eto, kad sam se ja vratio za ne znam koliko dana iz Berlina, imao sam što vidjeti, što ćete vidjeti sve dokumentirano u ovom videu koji ćete sad pogledati. U cijelom tom procesu koji je uslijedio, koji je trajao nekoliko mjeseci, ovi su me totalno upropastili jer se pokazalo da nemaju pojma o tome što rade. Ja ne znam, tih 20 kuća koje su napravili ljudima, moja sućut, ako su samo oni radili i niko nije ništa popravljao iza njih, to je vjerojatno katastrofa. Stvarno nemaju pojma, ali nekoliko ljudi me spasilo u svemu tome. Moj stari koji je bio voljan pomoć koliko god je mogao. Zatim firma ProLuft koji su me spasili više nego iko. Jer oni su profesionalna firma koja se bavi isušivanjem u slučaju poplava i raznih havarija. Mogu čak i maknuti pljesan iz kuće i sve živo iz katastrofalno oštećenih objekata. Oni su mi posudili nekoliko profesionalnih isušivača koji su stajali u prostorijama u kojima je bila poplava. Čak ja mislim mjesec dana. Oko mjesec dana su stajali ti isušivači u tim prostorijama. I to me spasilo, hvala ProLuft, stavit ću link ovdje pa možete ih posjetiti ako trebate ikakvo isušivanje, spašavanje, oni mogu čak i ispod poda isušiti ako treba, zidove, sve živo, pravi profići. I prijatelji koji su uskočili kao pomoć, tu su bili Dorijan, Ian, Stipe i Zvonko. Hvala dečki što ste došli pomoć kad je bilo najteže. I evo sad cijeli proces, kako je to bilo od katastrofe do spasa.
Sve je mokro tu. Baš je sve mokro, to nikad nije bilo tako. Kaže stari da misli da dolazi iz ove prostorije. Fakat čini se da je dolje. Joj, kurac. Pa ovo je živa voda. Sve curi tu van na sve strane. Nemam pojma. Idem to vidjeti šta se događa. Pa šta je ovo? Pa tu će mi sve propast. Evo, propalo mi ovo ljepilo, znači. Evo, znaš koliko sam, ajde malo sam... Isuse Bože, pa tu će mi sve nove stvari propast. Isuse, ovo je bila suha prostorija, zato sam ovdje držao stvari. Ja. Da, evo, zid je mokar. Kakav jebeni užas. Poplava. Tu je poplava. Tu je isto poplava. Tu je isto poplava. I tu je poplava. Da ti jebem sve. Kako me sjebao lik. Kakva glupa ideja. Isus ti mater glupo. A ništa, evo, omogućio sam tu kanale barem. I tu sam izbušio rupe. Tamo u zidu. I tu. Da voda otječe van. Nemam sad ništa pametnije za napraviti. Biće poplava, ali bar neće biti preko ove razine gdje je sad. Ništa, idem spavat. Prekasno je. Evo na šta to sve liči. Mada, ta izolacija koju smo mi lijepili još teče nas kroz. Sad s bagerom. Do sad je bila dobra. Pa jevem ti sve. Opet nova poplava. Nova kiša, nova poplava. Daj, ajde, odi. Ma ne mrem vjerovati, Isuse Krista. Isuse, Isus. Evo ga, ispumpavanje s ove strane kuće. Ovaj bazen sam ispraznio, sad moram od tamo dotjerati ovdje. Kakav užas. Kakav užas. Ja, kako mi se ne da. Ja bi živio normalno. Evo ga, ispustio sam ovu vodu. Neka ide dolje. Bar jedan bazen da se oslobodi. A tamo ću lako s potopnom pumpom. Ovo je još i dobro. Kad mi zapne čizma tu u duboko blato, to je sranje. Jedva sam se izvukao. A još sam si razmišljao jesu li mi potrebne gumene čizme. Da jesu li mi potrebne. Bok. Evo jedna odlična lekcija u životu, naučite preko mog primjera, nemojte ići na vlastite pogreške. Bolje naučiti preko tuđeg primjera. Da sam bar ja pogledao ovakav video
prije nego sam krenuo u poslove. Dakle, o čemu se radi? O tome treba li angažirati profesionalce i profesionalnu tvrtku za neki posao koji se bave time. Naravno, trebam odmah reći da nisu ni svi profesionalci isti. Ima i loših profesionalaca. A sad, dok sam ja išao postavljati ovu hidroizolaciju na svoju kuću, angažirao sam fušere, to jest ljude koji nemaju svoju firmu, nego su rekli da oni to kuže i da oni sve znaju i da ćemo mi to za 3 dana napraviti jer oni sve znaju. I kad pričaš s njima, stvarno pričaju sve što treba. Kažu da ide hidroizolacija, dupli sloj ljepenke, prije toga naravno resitol, opkopa se cijela kuća i dakle na tu ljepenku treba ići stirodur pa čepasta folija i dolje batuda sa drenažnom cijevi i geotekstil. To sve zvuči tak. I to svi koji znaju neke osnove hidroizolacije mogu nabrojiti. Ja sam budala pomislio, hakle znaju o čemu pričaju. Biće to sve ok. Evo što su mi napravili. Kao prvo, otkopali su cijelu kuću dok ja nisam bio doma, dok sam ja bio u Berlinu 2 tjedna. Otkopali su kuću, rekli su da će doći tog datuma, ali to su napisali nekoliko tjedana prije i nisu potvrdili. Ja sam potpuno zapravio. Samo mi stigne poruka jutro, evo nas ovdje s bagerom. Ok. Otkopali su kuću s bagerom i to je bila jedna velika rupa. Pokazat ću fotke, evo fotke, videe neke ako imam iz tog vremena, dok je to bilo otkopano. Taj dan, kad su oni to otkopali, taj dan, popodne na večer, je pala kišurina kao rijetko kad, prolom oblaka, potop i naravno zatrpao je svu zemlju nazad, ali dok su otkopavali, oštetili su tu moju staru hidroizolaciju koju sam lijepio prije 20 godina i naravno ta hidroizolacija nije mogla držati takva oštećena. I zato je ta zemlja napadala nazad, napravila bazene oko kuće koji su se naslonili na zidove, a vodu ne može, mislim, drži hidroizolacija, ali oštećena hidroizolacija ne. I tako je cijelo prizemlje, to jest podrum kuće, kakva je kuća na brijegu, s jedne strane je podrum, s druge je prizemlje, proplivala. Bilo je par prsta vode, visine vode unutra. I to je tako trajalo beskonačno, u mojoj glavi beskonačno. 20 dana je padala kiša i svašta sam radio i pokušavao spasiti, ali nije bilo spasa. Morali smo dići sav laminat od dolje, baciti sav namještaj i baciti krevet, kauč, takve stvari. Ok, to je završilo. Došli su suhi dani. Rekli su, čim dođu suhi dani, doći ćemo i popravit ćemo to. Nema švrke, fakat mi je žao, Dino. Evo, čim dođu prvi suhi dani, mi smo tamo i mi to kopamo i sanirat ćemo. Ok. Nakon nekoliko suhih dana, oni prvih dana nisu došli, onda su došli, pojavili se i krenuli raditi. S bagerom su otkopali opet sve što je bilo. Nisu čekali da se zid osuši, jer tamo gdje je bila zemlja još uvijek naslonjena na zid je bio vlažan. Ono ostalo se koliko toliko osušilo. Na to su stavili resitol na vlažan zid i sve ostalo. Nisu čekali da se resitol osuši, već su u roku od sat vremena krenuli variti ljepenku. I zavarili su tu ljepenku katastrofalno loše, ali kontra svih pravila struke. Dakle, evo, primjer. Evo. Je li to dobro zalijepljena ljepenka? Ne. To je katastrofa od posla. Plus, nisu ljepenku zavarili svakim centimetrom dužine da se drži, nego su ljepenku lijepili onak na rubovima. Na rubove su zavarili to za zid, recimo relativno kao što ste vidjeli sad nije ni na rubovima. Dakle, manje više se naslonila na zid, samo su je naslonili i to je to. Ljepenka je naslonjena na zid, nije zavarena na zid, evo. Ovo. To je dobro, to je dobar posao. To je katastrofa od posla. To je dno dna. Ovo je užas. I naravno, nije dupli sloj ljepenke, nego samo su duplo stavili tu na varovima. I to katastrofa. Šta je to? Ja kažem, čekaj, ljudi, pa dogovarali smo se za dupli sloj ljepenke. Ne, pa to nema potrebe, to je pretjerivanje. Pa ja to znam. On je zalijepio 20 kuća.
katastrofa. Dakle, ovo je jednostruki sloj ljepenke i taj jedan je loše zaljepljen. To je zavaren. Ne drži se cijelom površinom i ovo je užas. Užas. Jebeni užas. A onda dalje. Na tu katastrofalno zaljepljenu ljepenku išli su stavljati stirodur. Stirodur su lijepili sa običnom purpijenom za prozore i vrata, nisko ekspandirajućom do duše, ali s tim se ne lijepi, nek se lijepi sa ljepilom za stiropor, koje također se nanosi kao purpijena sa onim pištoljem. Ali, eto, tak su stavili na par točkica, nisu izolirali ništa stirodure između sebe, nema tu nikakvog dihtanja, nego onak, otprilike, na većini mjesta ni nema nikakve purpijene, nego onak, čisto da se drži. Pa to ti je samo toplinska izolacija, veli on meni. Gle, evo, tu se, na primjer, nigdje ne drži. Da ne kažem koje su to rupe između stirodura i ljepenke. Sad je zamrznuta zemlja, sva sreća, pa više nije blato, pa mogu hodat barem po ovome. Ali je katastrofa. Dakle, ta ljepenka, gle koliko su to rupčage. Gle kolika rupčaga. Vidio. Opa. Tu može miš živjeti unutra. Šta miš? Može mačka živjeti unutra. Katastrofa zaljepljena. Stirodur. Čepičasta folija. Ni čepičastu foliju nisu dobro postavili. Kupili su je premalo. I ljepenke je bilo premalo. Išao sam kupovati još 5 rola. I inzistirao da bar na sjevernoj strani kuće bude duplo zaljepljeno. Pa su se ljutili i prigovarali. Zatim su evo snijeg počeo. Fino. Tu čepičastu foliju, čepaste folije nisu imali dovoljno, pa su onak štedjeli gdje su mogli. Ništa, evo gledajte ovo. Pa. Kako je to loše napravljeno. To se drži zubima za zrak. Ništa. Evo, ništa. Katastrofa od posla. Nema materija, ovak djeca ne bi napravila. Ovo da se djeca idu igrat bi bolje napravila. Valjda. Ali idemo dalje, čekajte, nije kraj zanimljivostima. Morate čuti kako su zajebali još sve druge korake. Dakle, stirodur su tako loše zalijepili i oštetili dok su radili na dosta mjesta. I bušili su čavlima stirodur da prečvrste čepastu foliju za stirodur i oštetili ga bagerom. Ali ajde, ako bude sreće možda bude ok. Zatim su stavili drenažnu cijev, koja je sva sreća dobra, drenažna cijev od 15 cm, fi 15. I to su stavili su drenažnu cijev. Subota je bila, ova subota, sad je srijeda. U subotu su bili ovdje. Sva sreća da sam bio doma. Jer frajer je naručio 2 kubika batude. 2 kubika. Jedan kombi batude. Za 30 metara zida oko kuće. 30 dužnih metara, da ne kažem još ako ide u zrak, najmanje 60 kvadrata zida. 2 kubika batude. Dakle, to je da batudu postaviš po podu, ako kamenčić do kamenčića, vjerojatno bi bilo dosta za jedan sloj, ali onda čemu uopće ta batuda? To ko da je ni nema. Bolje da je nema, ako je tak. Bar onda bi cijev bila, ne bi se derala o batudu. Ali eto, 2 kubika. Inzistirao sam da dofura još jedan kombi, došao još jedan kombi. Zatvorili smo ta 2 zida, znači ovaj zid i ovaj, s tom katastrofalno lošom izolacijom i sa batudom koja je možda ovoliko, tolike visine, dakle. Jedva da pokrije cijeva, evo. Taman da pokrije cijev, toliko je bilo batude. Da, tak smo napravili na ova 2 zida. Nije više bilo batude, rekao je, gle, vikendi, više ne radi ni šljunčara, ne mogu ti dovesti batude, idemo samo zatrpati to sa zemljom. Rekao sam, ne idemo ništa zatrpati, nikakvu cijev sa zemljom, nego kažemo stop. Ostala mi je sjeverna strana kuće koja je najgora i tako kao što je svima najgora sjeverna strana kuće. I rekao sam, sjevernu stranu kuće, idi ti lijepo s bagerom proći, ja ću sam napraviti. I sva sreća da sam to odlučio. Malo sam nazvao frendove, profi građevinare, posavjetovao se i to je bila najbolja odluka da sam ih zaustavio. I evo što radimo sad nekoliko dana.
Evo batude. To je posao. Ostalo je ostataka batude ovako po zemlji što se njemu prosipala iz korpe bagera dok je radio. Što je ovdje doveo kombi. Mi smo to skupili i pobacali ovdje što smo mogli, što smo našli od batude. Ali naručio sam ja i kiper. Sljedeći dan, ne u ponedjeljak, nedjelju nije radio, u ponedjeljak je došao kiper sa 15 kubika batude. I 15 kubika batude sam rekao stavi mi tu na dvorištu, to ćemo mi ručno, bez bagera nositi u kantama, lopatama i staviti okolo po gdje treba oko kuće, do dobre visine. I batudu ćemo zamotati u geotekstil, staviti ispod površine zemlje i onda sloj zemlje gore tanki, tako da voda nema gdje ostajati, nego na tankom sloju zemlje i sve dolje odmah procuri kroz batudu i kroz drenažnu cijev širine 15 van iz kuće. Novi dan, novi izazov. Evo, zemlja je toliko smrznuta, vani je debeli minus, da je ko kamen. Ono, ne možeš ništa, baš. Ja sa svojih 120 kila ne mrem probušiti zemlju. Ko kamen. Zemlja je ipak bila prezaleđena pa smo bacili šutu od razbijanja kupaonice i svega. Tako da bit će šuta ispod i onda ide zemlja. Što je isto ok jer kroz šutu će lako voda otjecat. A s ove strane batuda uz kuću. Optimalno. Evo malo je popustilo ovo. Ali još uvijek jako teško zakopati. Evo, da pokažem što to znači loš posao. Ovo je užasno zalijepljena ljepenka. To je niš. Ko da je ni nema. Ko je ovo na kutu. Katastrofa, kak tu može voda ući. Ovo su oštetili, to je stara ljepenka koju su s bagerom. Da ne kažem šta. Katastrofa. Da. Niš. Popravljati. Evo. Pokušao sam spasiti koliko se spasiti da. Ali užasno je loše napravljeno to sve. Evo tu je sad kut bolji. Kad sam ga ja zalijepio nema džepova naravno. Tak se treba lijepiti. Ovo gdje god sam ja zalijepio nema džepova. A ovo gdje su oni lijepili, što više ne mrem popravljati jer je ispod stirodura, zapalit ću cijelu kuću. To je katastrofa. Skinuo sam ja ovu staru izolaciju. Ta nije bila dobro napravljena. To je nešto moja mama nadoštokavala tu oko prozora, uopće ne znam zašto. Ali, uglavnom, evo. Sad je to tako kako treba.
Tu sad voda nema gdje ni prodrijet. Ispod, to jest iznad. Kak će tu prodrijet voda? Tak se treba lijepiti. Tak se lijepi izolacija. Evo ga. To je sad bolje. Bar se ne moram bojati prve kiše. Ništa, evo, tata i ja smo zalijepili novi sloj izolacije preko ovoga i sad je to zalijepljeno kak treba, nema trbuha ni ničega. Tu oko prozora smo isto izolirali da popravimo ovo što su kreteni napravili, što se odlijepilo bilo skroz. Sad je puno bolje. Ovdje još nismo, do ovdje smo stali. Ovo sam jučer malo pokrpao, ali sad ću napraviti preklop i dovršiti izolaciju da možemo dalje. Ništa, evo ostaju zadnja mjesta za popraviti da nema voda gdje ući ispod izolacije. Dakle ovako, gdje su ovi ostavili, evo, da odmaknem malo prstom, gdje su ostavili ovako mjesta gdje bi voda mogla ući. To ću lijepo zabrenati uz zid. Ljepenka se lijepi tako da se otopi inače od ispod i lijepi se, vari se od ispod, dakle kreće se od dolje prema gore. Svi koji rade drugačije krivo rade. Ne smije se spaliti, dakle ne smije gorjeti sama ljepenka, a mora biti, evo. Tako, sad uzmeš. Ne mogu s dvije ruke. Vjerojatno će ovo biti loš video jer nemam više od dvije ruke ili treću drugu osobu da me snima. Ali evo, uglavnom popravio sam sve rubove. Tako da je svugdje zalijepljeno do vrha i nema gdje voda ući. I sad idem stavljati stirodur. Dobio sam savjet da betonske kvadre prije nego stavljam ljepilo, jer ću staviti ovo ljepilo koje je građevinsko ljepilo ću staviti ispod stirodura. Za betonske kvadre da je bolje staviti ovaj premaz, time namazati betonske kvadre prije nego se stavlja išta dalje. To je takozvana impregnacija, univerzalni temeljni premaz, pa sam eto to stavio na kvadre da bude bolje. Zanimljiva informacija u vezi stiropora i stirodura, cijelog tog polistirena, je to da su oba materijala 100% reciklabilni. Jel postoji ta riječ? Uglavnom 100% se mogu reciklirati. Dakle, kad imate viška toga, otfurajte na neko reciklažno dvorište. To sam neki dan čitao na internetu i evo sad tu piše i na ovim vrećama. Dakle, to se može 100% reciklirati i napraviti novi, tako da je velika šteta to bacat. I štetno je za okoliš, tako da eto, bolje je odnijeti to na reciklažno dvorište i svi zadovoljni. Pa se ne prevrne. Evo, neki stavljaju ljepilo ili ovo, ili pur pjenu, a mi stavimo ovo boje. Treba staviti ovako uz rubove skroz ljepilo i točke treba biti pokrivene s bar 40% kad se pritisne. Evo, ovo je građevinsko ljepilo, izgleda kao ljepilo za pločice, isto se tak radi. A ovdje sam stavio pur pjenu, koja je posebna pur pjena, nije obična, nego je pur pjena za stiropor, za ljepljenje stiropora. Dakle, s tom pur pjenom spajam stiropor na stiropor, a s građevinskim ljepilom spajamo stiropor za zid. To jest stirodur. Ista stvar. Ako ćete rezati stiropor ili stirodur, kupite si ovo.
električni rezač noža. Mislim, ovo je osnovna verzija, ima onaj pravi koji izgleda kao crtači stol, koji ima dvije žice i onda mjerite i sve i reže ravno. S ovim je malo nezgodno ravno, ali dobro, bolje išta nego ništa. S onim običnim nožem ili skalpelom je užas, katastrofa. Evo, već je pao mrak i ja završavam posao. Zalijepio sam dosta ovih stirodur ploča. Šire su 12 sam stavio. I evo zadnja ploča. Malo sam je iskrojio, moram malo krojiti svaku. I zid je dosta neravan. Evo počela je padat kiša, prva dosta jaka vani. Najavili su i snijeg, temperature ispod 0. Uglavnom, bilo je teško završiti sve na vrijeme, uspio sam čini mi se i evo zatvorio sam ovaj zid tu do kraja, s vanjske strane i preko kraja. Cijela sjeverna strana kuće i zapadna su obložene. Mislio sam da sam stigao zadnji čas, ali nisam. Kiša je počela pada dosta jaka, evo tu dolje na majici se vidi ispod jakne. Kapuljača isto mokra. Jakna totalno mokra i kapa. Ništa, to sad sve na sušenje. I dolazim kad dođe suho vrijeme. Jer ovako ću se samo razboljeti. Evo primjer kako otječe voda. Dolazi iz ove kuće i brega i okolnih brda. Tu teče. Teče. I tu odlazi, dolje u rupu, u batudu. A tu je gore suho. I to sve odlazi dalje. Znači dobro funkcionira. Evo, sinoć sam stigao napraviti što sam stigao. Probao sam sve rupe zapuniti između ovog stirodura koji su oni stavili iz zida sa ljepilom. Nešto malo se tu odrušilo, valjda od kiše. Sinoć je padala kiša, bio je pao mrak, nisam više ni vidio šta radim, ali uglavnom je ok. Puno bolje nego što je bilo. Da je bilo onako kako su oni ostavili, bilo bi puno vode unutra. Prošlo. Ovak je bolje. Nije idealno dok ne postavim ja stirodur iznad toga. Ali snijeg je tu, snijeg je pao. Zapadnu stranu smo zatvorili. Tu nema gdje proći voda i sve je ok. Tu curi od gore, klima je i dalje razbijena. To ću vjerojatno otfurat na more. Tu ćemo ugraditi novu. Uglavnom, evo, voda otječe, s ove strane je batuda dobro postavljena, jer smo je mi stavili. Nigdje nije promočilo i sve je ok. Situacija je spašena u zadnji čas. Greta, gdje si? Kaj? Uživaš po snijegu?
Što je bilo mačo, draga, pa da.